Mbese waba uzi abami bayoboye u Rwanda? Dore uko bakurikirana: Gihanga wa mbere Ngomijana kuva mu 1091 kugeza mu 1124. Kanyarwanda Gahima kuva mu 1124 kugeza mu 1157. Yuhi wa mbere Musindi kuva mu 1157 kugeza mu 1180. Ndahiro wa mbere Ruyange kuva mu 1180 kugeza mu 1213. Ndoba kuva mu 1213 kugeza mu 1246. Samembe kuva mu 1246 kugeza mu 1279. Nsoro wa mbere Samukondo kuva mu 1279 kugeza mu 1312. Ruganzu wa mbere Bwimba kuva mu 1312 kugeza mu 1345. Cyilima wa mbere Rugwe kuva mu 1345 kugeza mu 1378. Kigeri wa mbere Mukobanya kuva mu 1378 kugeza mu 1411. Mibambwe wa mbere Sekarongoro kuva mu 1411 kugeza mu 1444. Yuhi wa kabiri Gahima kuva mu 1444 kugeza mu 1477. Ndahiro wa kabiri Cyamatare kuva mu 1477 kugeza mu 1510. Ruganzu wa kabiri Ndoli kuva mu 1510 kugeza mu 1543. Mutara wa mbere Nsoro kuva mu 1543 kugeza mu 1576. Kigeli wa kabiri Nyamuheshera kuva mu 1576 kugeza mu 1609. Mibambwe wa kabiri Sekarongoro kuva mu 1609 kugeza mu 1642. Yuhi wa gatatu Mazimpaka kuva mu 1642 kugeza mu 1675. Cyilima wa kabiri Rujugira kuva mu 1675 kugeza mu 1708. Kigeli wa gatatu Ndabarasa kuva mu 1708 kugeza mu 1741. Karemera Rwaka ku rutonde ntabarwa kuko yabaye umusigira wa Ndabarasa ubwo yari arwaye amakaburo. Mibambwe wa gatatu Mutabazi kuva mu 1741 kugeza mu 1746. Yuhi wa kane Gahindiro kuva mu 1746 ariko igihe yatangiye ntago kizwi. Mutara wa kabiri Rwogera kuva mu 1830 kugeza mu 1853. Kigeri wa kane Rwabugiri kuva mu 1853 kugeza mu 1895. Mibambwe wa kane Rutarindwa kuva mu 1895 kugeza mu 1895 yahise akorerwa kudeta. Yuhi wa gatanu Musinga kuva mu 1895 kugeza mu 1931.
Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kuva mu 1931 kugeza mu 1959. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kuva mu 1959 kugeza mu 1960.